Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Prema indeksu ekonomske slobode za 2015. godinu, kojeg zajednički objavljuje Heritage Foundation i Wall Street Journal, ocjena ekonomske slobode u Bosni i Hercegovini je 59 boda od ukupno mogućih 100, što je svrstava među uglavnom neslobodnom ekonomijom svijeta. Na svjetskoj listi Bosna i Hercegovina je na 97. mjestu od ukupno 178 ocijenjenih zemalja i na 38. mjestu od ukupno 43 ocijenjene zemlje u regiji Europe. Iako se ocjena ekonomske slobode poboljšala za 0,6 boda u odnosu na prošlu godinu, Bosna i Hercegovina nastavlja zaostajati za drugim ekonomijama u regiji i njezina ukupna ocjena ostaje ispod regionalnog prosjeka. Ekonomska sloboda je osnovno pravo svakog ljudskog bića da kontrolira svoj vlastiti rad i vlasništvo. U društvu koje je ekonomski slobodno, pojedinci su slobodni raditi, proizvoditi, trošiti i ulagati na način na koji oni žele i uz nepristranu primjenu zakona, s ekonomskim slobodama istovremeno zaštićenim i poštovanim od strane države. Viša ekonomska sloboda povezuje se s višim društvenim i ekonomskim vrijednostima, poput većeg dohotka po glavi stanovnika, viših stopa ekonomskog rasta, boljeg životnog standarda, kvalitetnijeg zdravstva, obrazovanja, razvijene demokracije, ukidanja siromaštva i bolje zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina je ocijenjena u kategoriji slobodnih ekonomija u području fiskalne slobode, monetarne slobode i slobode trgovine. U 3 kategorije Bosna i Hercegovina ocijenjena je represivnom ekonomijom. U kategoriji vlasničkih prava, slobode od korupcije i državne potrošnje. S državnom potrošnjom od 49% domaćeg proizvoda, Bosna i Hercegovina je na vrlo lošem 164. mjestu od 178 ekonomija svijeta. U slobodi poslovanja je na 140. mjestu, a u vlasničkim pravima na 138. mjestu. Zemlje koje ostvaruju višu razinu ekonomske slobode u pravilu ostvaruju viši ekonomski rast, odnosno veći bruto društveni proizvod po stanovniku. U indeksu ekonomske slobode već godinama su posebno zabrinjavajuće ocjene Bosne i Hercegovine u vladavini prava, koji obuhvaća zaštitu vlasničkih prava i slobodu od korupcije, koji se nisu pomakli od represivne ocjene. Uz postojeće stanje nemoguće je privući strane ulagače koji u Bosni i Hercegovini nemaju pravnu sigurnost. Bez ulaganja nema novih radnih mjesta. Uz nemogućnost privlačenja novog kapitala i bijega domaćeg kapitala nema novih radnih mjesta, nema ekonomskog rasta, nema novih poreza, a uz rastrošnu državu građani postaju sve siromašniji. Mladi zaposlenje traže izvan zemlje, što urušava mirovinski sustav. Za povećanje životnog standarda građana neophodno je uspostaviti zaštitu vlasničkih prava, nezavisno pravosuđe i iskorijeniti korupciju. Svih 10 kategorija ekonomske slobode je u domeni državne politike i zakonodavnim okvirom i javnom politikom mogu se postaviti temelji za povećanje ekonomske slobode građana. Prvo, treba uspostaviti nezavisno pravosuđe i vladavinu prava. Drugo, iskorijeniti korupciju. Treće, smanjiti porezni teret građanima. Četvrto, smanjiti državnu potrošnju. Peto, omogućiti nesmetanu registraciju i poslovanje i zatvaranje poduzeća. Šesto, omogućiti zaposlenicima i poslodavcima slobodu ugovaranja uvjeta rada. Sedmo, održavati stabilnost cijena kroz nisku inflaciju i prepustiti tržištu formiranje cijena. Osmo, eliminirati carinska davanja i necarinske barijere. Deveto, omogućiti ulaganje u sve sektore domaćim i stranim ulagačima bez prepreka. I deseto, omogućiti veću konkurentnost financijskog sektora i potaći razvoj tržišta kapitala. Pretpostavka za provođenje svake od navedenih mjera je vladavina prava. U svakoj od ovih mjera isti zakoni vrijede za sve građane i niti jedan pojedinac nije iznad zakona. Pogodovati se ne može niti jednom pojedincu, odnosno vlasniku ili vlasnicima tvrtki. Pokušaj korupcije se mora strogo kažnjavati. Bosna i Hercegovina treba stvoriti uvjete, priliku za svakoga, favoritizam za nikoga. Hvala vam na pažnji. Posjetite nas na našoj web stranici adriaticinstitute.org
na našoj Facebook stranici adriaticinstitute.croatia i na našem blogu Adriatic Instituta Libertas. Hvala vam!